अस्सलाम वालेकुम Aslu Viyafaariverin mi silsilage a program ka TV balwanti bewhuriya be furnes marhaba dannawa mi program ge Viyafaarige daira beenan teri muhimma mawlumaatken hissa kollana egotun mi duwaswaru almennan emme bharat dekave wahake ki creative economy ge muhimmu kamuge wahaka duniya ge bodeti gamtaka balaliyas mikan oti mi gotan almenmege mi kude Dhivehi rajya ge creative economy ge muhimmu wahaka Viyafaarita courier mattaka kurumanda amasakettoge wahaka war baran ebe dekave engo mi haftage program bodan hasa kollani creative economy ge muhimmu kama creative economy ge sifataka adi Viyafaaritakan hui fursataka gole gotan mi gitrum swara shawgar bathken e bori halundu ummid kuran courier ge bagati tibbe film program ko hede kollawan kama House Beauty Studio Fashion me alon makeup hona shawgwari kameke sababu furatama me makeup koddi fa e makeup preeti vejjiya ehe me ho me annani makeup preeti vegenota recommend koggen ehema egota mehen da me wara digu muddatukun create kurave kamen aso makeup artist egge client base ki राज्य इक्तिसाद बालाफिया में क्रिएटिव इंडस्ट्रीज से कोरियोग्राफिया में इक्तिसाद सिंदफत को रेजिलिएंट वांग असवार बोड़ा में फुर्सतों सबे एगिंग इक्तिसाद एगे नाफावसा John Hawkins dehas evwana haru liwwafawa the creative economy how people make money from ideas aki creative economy mi lafzu duniyaga maqbulu fiya jaham fashi sababu kamuga bunewle Aslu Viyafaariverin ge mihaftage program ge stibefunan emme furtan baygotum megeneseni inspirational business of the week nota namuna Viyafaari mihaftage program mi hasa kolani house beauty studio ya mi Viyafaariya ki Viyafaari kitam me koda namis nota Viyafaari feshita magine dostake noi namis customer ng meduga maqbul kan hodamon anna Viyafaari adi ijtimai zimmada kurma ves Viyafaari ge plan teken e buri he malmen gaste kuri mi Viyafaari ituran hivwadin mo gotam program ga mi Viyafaari feature kolla mi Viyafaari mi hafta genester almenge business consultancy ba mi hafta ga mi hasa kolani creative economy ge muhimmu kama gole gotam mi mawluga tibefunan ituran mawlumate ummetta kalunda ka studio ga mi hari nevi economic ministry ge deputy minister Aishath Shahudha wara boda marhaba inge to kine to hal rangalu waran ufa kofenge to Aslu Viyafaariverin program badda suvitive alun menge mi hafta ge kandala me mawluwa ki creative economy de mi fahakan as alun mende duniye ge taragifa gom taka balaliyas den alun menge mi kude Dhivehi rajya balaliyas creative economy kan iskande kam wara boda faha kore deta hasako ministry ge faratum bes BCC ge faratum bes den jumla ko mi sarkar ge siyasat taka balaliyas creative economy ka wara boda samal kan ebade e den alun menge mawluwa ke mawluwa je ma kurim mi hafta ge alun menge inspirational business of the week ke profile balala kuriya dan deta House Beauty Studio Fashion me alon makeup hona shawgwari kameke sababu ten emme furata meme kuderu surave sarugun wara makeup shawgwari kan hore ge golle me ayulage kudedna cousin sara hume terina bedus makeup koladi hada den egota kudi haflata ka makeup koladi hedumge teren alon me daira wadevoni rahumeteri ka makeup kolladin fahon e kujjage edumuge matin asalani Instagram page en hedi eruge nani house mv ekani ekam me har den mi client base se bina kurumuge goto alanda mi visnumuga mi clients avara cozy spacing hedum vara muhimmu kama alanda freno ehme alanda husband ailage support ay alanda house beauty studio hedi gega kudu tangole innan hada fama makeup ang hasa ko me haru eme furata mas page head hada fama me income me generate kurama fashion ma me alon ga husband was adika jinnaves me lafa de economic ministry registry kuran so 2022 ga alon ge business wani registry kuraifa then ya fahu hama mi registry koggen mi sabam mi ai
එම ගිනන් අලන් කරගන්නනි බ්‍රයිඩ්ස් මේඩුන් දෙක කමල්ලන්ට වරන් හාස බ්‍රයිඩුන්න කොද්දවේ මේකප්ස් අධි රිසෝට්තක ගොස්ස ගෙස්ටෝ නම්මි කොද්දවේ මේකප්ස් වෙස්වර හාසකො ෆාහක් කොල්ල අධි ප්‍රමියනයිට්තකන් අලන්මි කොද්දේ මේ හාස ෆන්නා නොන්ගේ මේකප්ස් වෙස්වර ෆාහක් කොල්ල හම එම්ම හාස කොල්ලවැනි හමා කෑවැනි හෆ්ලාතක මෙද බ්‍රයිඩෝන්ගේ එ මේක පලන්ට වරන් හාස අද මේ ෆා කොල්ලවෙ හමා මේ රිසෝට්තක මේ ගොස්ස දෙ බ්‍රයිඩල් ගෙස්ටොන් නම් මිද මේකප් වෙස් මේ කොද්දවේ මේකප් වෙස් වර හාස දෙන්න අද හම එහෙම මේ ෆන්නානු නම කොද්දවේ මේකප්ත වෙස් වරන් හාස දැන් හුරි හම මේකප් වෙස් අසෝ හාස අලන් වකි ප්‍රොජෙක්ට් එක එහෙම බොනලක හමනේගේ ඒ කොම්ම මේකප් වෙස් හම මේ කොද්දවෙනි වර ෂවුගුවරි කමායකෝ ಫೆಶೀರುಗ ಎಮ್ ಎಫ್ ತಮ್ಮ ಅಣೆ ವರ ಗೊಂಜವಂತಕ ಕೊನೆಮೆತ್ ಲಾಂಚೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ತಮ್ಮ ಫೆಶೀರುಗ ರಂಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋದು ವೆಸ್ ವರಂಗ್ ಓದಗು ಒಥೆಂಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋದು ಹಮ ವರ ಬೊಡು ಕಮಕವ್ವಿ ದೆನ್ ಬೇರು ಹಮ ಗೆಂಡ ಮಿಜೆ ಹೆಣಿ ದೆನ್ ಅಣೆಕ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬೇಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕುರುಮಕಿ ವೆಸ್ ವರ ಬೊಡು ಕಮೆ ಎಹಾ ದಿಗು ಮುದ್ದತಕು ಕ್ಲೈಂಟ್ ವೆಸ್ ಮಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬೇಸ್ ವೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಿ ಕೂರೆವೆಣಿ ಈ ಫುಡತಮ ಮಿ ಮೇಕಪ್ ಕೊದ್ದಿ ಎ ಮೇಕಪ್ ರೀತಿ ವೆಜ್ಜಿಯ එහෙම හොම යන්නනේ මේකප් ප්‍රීති වෙගෙන උත රෙකමෙන්ඩ් කොග්ගෙන් එහෙම එගොත මෙහෙන් දා මේ වරද්දිගු මුද්දතකුන් ක්‍රියේට් කරවේ කමෙන් අසු මේකප් ආටිස්ට් එක්ගේ ක්ලයින්ට් බේස් එකේ සෝ ඒ වර බොඩුගේ ගොන්ජ හොම ගොත ගන්නට ෆාක් කරවෙන්නේ අසු මේ ස්ටුඩියෝග ವರ್ಕ್ කොල්ලන්නේ අලුගොඬ එක්කණි අද මේවා ගොතන් අලුගොඬ එක්කණි මේ මාසක කොනේ ද මිහාර මෙතනි ಸ್ಟಾಫೆ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಮೊಂಗ್ ಐ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿನ ಏ ಅಳಂಡ ಎಕ್ಕಣಿ ಕೂಡ ವರಂಗ್ ಉದಗು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕೊಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆ ಮಿಹಾರು ಮಿದಣಿ ಕುಚ್ಚಕು ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಮೊ ಮಿಹಾರು ಗೆಣಸ ಹುಣ್ಣಾಣಿ ಬೇರು ಕುಚ್ಚೆ මිහර සෝ මේ අලන් ස්ටඩියෝ හෙදි ෆහු අලන්ට ෆා කොරෙ ෆනි ගෙන ක්ලයින්ටුම් බේනුවේ මිසාලක ඉයරින් ගෙනුනි නෙක්ලෙස් නෝනියාමු ඉනා කැප්ස් හඳාන්න තිගෙන් ආදෙවොනිම එකාල එච්චවෙස් රෙඩිලි අවైలබල් කොහොන්න සෝ අලන් මිහාරු එන්නානි එකාල මේ ඉන්ස්ටන්ට් පර්චේස්සා මේ ඉනා කැප්සා ඉයරින්සා හම මෙහෙම බේනුම් වෙදානේ එක්සෙසරිස් වෙස් ගෙනෙස්සා then in the future එකොදෙන් බේනුම්වා මිසාලක ෂේඩ් ಯೂಸ್ ಕೊಲ್ಲ ಶೇಡ್ ವರೆಗಿನ ಕುದಿನ ಅಹಾಲಾಣೆ ಗೊತ್ತವೆ ಸುಣ್ಣ ಶೇಡ್ ಚಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಲ್ಲವೆ ಕಾಲ ಗೊತ್ತೆ ಎಕಾಲ ನಿಜಾಮೆ ಕಾಯಂ ಕೊರೋಂಗೆ ಯಾಳೊಂಗೆ ಮೆ ಬಡ ಉಮ್ಮೀದಕಿ मी दायरा के वरा कंपटीशन हाई दायरा मी अदे हासगोते का हम वरगिन सैलून तक वरगिन मेकअप आर्टिस्ट होंगे बोले फ्रीलांस को विस मसे के कोरा तो अळोनगे एम्मे बोडो मी अळोनगे वर्क एम्मे बोडो डिफरेंशिएट कोरे वेने एम्मे बोडो एकमकी अळोनगे पेज का फेन्नंग हुन्ना मेकअप सकी एवे सरका फिल्टर लाफा नो तो ब्लरी इफेक्ट गेने स हुन्ना मेकअप सन्नो एवे सरका फोटोशॉप का लाइचे बेडो नो को हम रॉ इमेजेस रॉ वीडियोस हुन्ना नी लाफा देंगे कंगे नालनगे क्लाइंट होना वे समना गाफा वगुतों दक्काला ए एम्मे बोडो डिफरेंशिएट कोरे वेने एम्मे बोडो एकमकी दें ಹಾಸಕ ಬುಣಲಂ ಬೇಣೋ ಮೀ ಅಳನ್ ಎಮ್ಮೆ ಆದಾಗೆ ಮೇಕಪ್ಸ್ ಮಿಸಾಲಕ ಬುಣೆಂಗ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾವೆಣಿ ಹಫ್ಲಾತಕ ದಾಗೆಸ್ಟೊಮ್ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಆಮ್ಮುಕೊ ಮೀ ಹೊಂಕೋರ ಮೇಕಪ್ಸಕ್ಕೆ ಮೀ ಮೇಕಪ್ ತಕಕಿ ವೆಸ್ ಗಿನ ಇರದ್ದೆ ಮಿ ಹುಣ್ಣ ಅಗ್ಗಡಿರೋನು ಅತ ಬಾರಗಡಿರವೆಸ್ ಇರದು ಕುರೆವ್ಯಾಮ ಹಮ ದೆಮಿ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ರೀತಿಕೊಂ ಹಮ ಎವ್ವೆಸೊರಕಂ ಹಡಿನುವೆ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಮೇಕಪ್ಸ್ ತೆಂಗೆ अळंगे पेज के फीडबैक्स बालाली मिस इंगेन हम गिना हफलाता का दाकू दिन हम होनाने बुनेलाफा मी वर बोड दुए है तो मुगे सबबों दाहिलाफे होरी फंक्शन गौलेंजे मुगे सबबों मी बाय फार वारे आते मी विस हद एहम वेफा विस एबो होरी एकम को हम मेकअप हम विस बदल नाना का हम गिना को दिन फाक को लाफोरी एवे सारा का नेगेटिव रिव्यू एंड आदमी है सब का एसेंड अळन
clients kabul koran corporate social responsibility ke wara muhimu kamekan as a business then in the future alanebori plans me mujtamaya contribute kurumuge then ehmema in the future irad kore we am friend and house beauty studio ke me CSR project sama amila self development amaseke korane hama ada hama korumanga sogina me beruge influencers ge cheap alani beruge makeup artist unganni emme ani miharuge trends kankan korani ehma ebeflunge maseketta balagen hama koriyam metani मी मेकअप के दायरे कोरिया दम बेणुवा कुछ काणु देने ना से है कि हम वे अब स्कूडा को फाशाशे मागिना प्रोडक्ट्स बेणु में नुआने कोम्मे मिसाल का कोम्मे ब्रांड के वेस बेणु वाणी डार्कर शेड का मीडियम शेड का लाइट शेड का दिंगे शेड द मिक्स को गें कोम्मे काला स्किन का वेस बेणु कोरे विदाने सो मा बैवर शेड बेण में नुआने दे हम अभी have स्कूटा को स्टार्ट को फलिबे इनकम माकों कोरिया दामी एचएस करेंगे हम एम बेसिक कों एम मधु एच पेड़ों को गेन क्लाइंट पे से क्रिएट करेंगे एक हमको फैशन आएगा हम आबदुस ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स पेड़ों को गेन मेकअप फैशन आए को बात फीडबैक मी अरमन में फेनिगे मिदिया वीडियोइंग very inspiring adi vara kuri aramunda tariya kanmane faagave so aslu very inspiring adadenave dalun mege mawdu wajhe hilani geta me creative economy ge muhimu kam ge wahaka kombesere kalundes faaga kolle vijja ki vegen kam me muhimu wandi den alun badalam beena wani geta furtama me ko bato creative economy me maan kurve gotki so creative economy ge rajye ge me definition ne ki creative industries me bune ma 6 main creative sectors ade adege turun rajya vijji am rajya ge sagafe waswara muhimu ehenkom cultural sector ade hasa ko technology me haru Maldives 2.0 ge masekke kuriya dati ve ekko me thing component ekko economic value iktisod ege faida kurun asumi hagigatu creative economy aki so ehma me earn me haru me masekke me kuram medani iktisod sindafat kurumattaka creative economy beenu koge leverage beenu koge me duniya ge boditi gam tak balalaru salun menam me trend ek gotuge bafedenge tam creative economy wara bodu iskame devigen siyasata battan kureve mansare bafene me kinne tam me duniya ge boditi iktisod tak balalaru me kam faha kuren den ki vegen to hagigat kam creative economy ka me gam tak me start jaha kam wani asu earn COVID-19 balala fiamu COVID-19 ga huriha economic sectors tak balala fiamu and creative sectors wara boda stable komedi आमुक creative sectors के वार बड़ा digital को कोरिया दा sectors के हम भी मे board मे control ad was करो मे creative sectors के लोड़न तक ना दे हम मसो राज्य के इक्तिसाद बाला फिर हम creative industries से कोरिया फिर हम इक्तिसाद सिंदफत को resilient वांग असुवार बड़ा मे फुर्सतो सबे एगिंग इक्तिसाद एगे नाफा असुवार बड़ा है मेरा den alun menge terega tibbevi fannanu mi ufeddun teriki mi farattahoge visnun kiyenne tafaha kureveni ebefulna mi ranuge fursatekka mi engi wadagen ekamagen kuriya wadagatumge ruhen ebetto efat sagafate ebetalum terega ade mi arme mi creative economy mi bas me furtama taaruf kurevegen derus mi arme wareggina consultations ekira address ko kuriya de then me fahagavi par boda e joshua suri kura hevsve then me sarukarum ves mi eki private sector का कोड़े मी बावर वर्कशॉप तक कोरिया दायर में फागवे मी फुर्सत है असलो हकीकत करने वाली भी फर्म होती है देन मैंने एक्सपो एमएस में फैन गंदी मी कंपटीशन रूह एम मी असो इक्तिसादी को तुम कोरिया वेने कम फागवे गंदी सो एम वारा मी फुर्सत वस गेना अदेगे जोश वस वारा बोडती वेंगे तडे ऊपर de mi fada farata kuriya rumattaka sarukara de mi amilla farata kuriya vidan kantatta ki ko bata मी सारुकारों अर्न में मी एक्सपोर्ट अर्न में मी आमाज़ में कोरा बंदर ने एक तेरे में हारू चाइना मोल्डिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तेरेंग तिब्बे फर्नव सिंगर अलावने मी अलीबाबा वर्कशॉप दत्तो ए अर्न में के वारा बुड हाईलाइट ए मी के तेरेगा वर्गिन बेफने एंगी वडा नुगेम फने
digital sector so hage to mi ke ekola wegen adi products the vikka farata bas mi digital sector mi danne vi misal ka brand developers abole rajya website developers app developers mi be for on bas hage to account hadagin be for digital services vikkum ga furasat pe den adege to earn me Dhivehi Fairiverin ufadda takit as vara unique inge to me expo tere garn me international experts to gana lawyers gana me vibefulunge maseke kihinatto itura me himaya kuraveni darn me kuri analysis engin me di so hage go to rajya intellectual property ganunta me itura harudanavagin aa ganunta ama me rajyage me ufeddunta ehin gamtake export kuruma ves puisata me fahivegen and egotum me haru armne egotum ves warabort courier tum ves libifani misal ka trademark activists as savani adege turun me en arundu deke gotuga warabodum achievement en e Berne convention kiya protection for literary and artistic works megen satek adde ek gaumu Dhivehi ufeddume ufaddafiyam protection lebegandana so hema mi warabodu furusat Dhivehi nal lebegandiya kobato creative economy aden almena amukon mi dairatakan iskan odwenno ta courierum ge fursato dairataki me publication sectors ge wahaka amuko creative industries bune amuko mi hunge hita wannani kuraha farayta nuni entertainment farayta ek mege terega so publications wara board hemene ganda mege manike news majalla foilliya farayta lenglia farayta me adege turun digitally me liya farayta wasraver hedum so mege terega hemene ema me publication sectors the courierum sanme me rajya hame kan Dhivehi kanjanu English was foilliya farat expo terem sanme feno me was so creative industries ka hemene sectors tak adege turun amuko me digital lebunima amuko me digital economy adatto me vesne ekomo creative industries terega me eba himene animation video games hada farata adi AI kala applications hada farata was some technology ge daira and creative digital creative industries taw terega vesimena then miharu Dr. Shahudha masake tikuravadi mi sarkar ga siyasatan ekulawalumuga mi war gina kantatta war gina dirasata fen wadan fawani war gatum befrena ko masake kore fawani geta ko bato alun minge mi creative industry ga mi nisbe wafarata ge terenge to fursat hoda adi kamya Viyafaariye kuram benu wafarata ka devani irshad ki amuko mi fasha ganefa den em marohala dan waram boda gonja honta hai baad ege terega me financial services that the finance ge gotung access to finance ge gotung wara gina dachita ke creators akuremate vede e gotung and me ituru furusat ke hodang me STFC me haru ge digital bank ko ba masekete korave gotung hama content creator finance is one of those initiatives me ge maksad ki so traditionally me creators me demawa challenges the overcome koffa me access to finance itura harudana koru me adi hama feshume adi itura me ituru financial products introduce koruma basama sakke patu kora ema e fursatta amillen hodagen mi kuriyara masake kuram videta hama kamyab mi faada hori Viyafaari kam me Viyafaarta badal wegen dane deta then and faakolum benwana so hagigatu rajyage creative products the eha unique vema me gaanune gotung anme kuranje kanta tawar bode courier untale bejega iturun emme bode faakolum je ekkamaki intellectual property offi he denganna haru ofedigen daane de mege tereng egmane ke misal karme patent act patent bill ke eba masake kurang world intellectual property organization ekko me Dhivehi rajyage bawle wara unique innovative products eba hada farate me patent bill awma eku me be fulunge me inventions the product wegen dane den adege turum me branding masake ta kura farate noni miharu established businesses and trademark actung ebe fulunge brand protect wegen vestane the me act effective vani 11 November denganna haru feshke kom me ge tere me marhala tere me awareness sessions the fashafing then ege terega expo terega barboda kamyab lebung me international lawyers ekko
creators hamba baki working ishin degen ebefurunge businesses kihinetto protect kurani ebefurunge businesses kihinetto badal kogen itura harudana kurani mi ves kuriya gossorikan tadi itura kuriya gendane kantotta ඒ මහම මේ වර මේ ෆහි ෆුර්සත්තක මුස්තක්බල්ග මේ ෆරාතක ලිබෙනකම මේ ගබුල් කරන්නේ දත වර බොඩ ශුක්‍රිය අංග තලොන් උම්මීද කරහම වර බේනන් තෙරි මුහිම මාලුමාතක බෙදන් තෙරි හිසා කොල්ල විජ්කම හාසක මේ ක්‍රියේටිව් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මේ හුරි ෆුර්සත්තක ආද සර්කාරක ෆරාත මිහාරු මේ එබෙ ෆුල්න ෆහි කො දෙවා ෆවා කන්තත්තක ආදි මේ ගානු නිගතුම් විස් ලිබ් බෑදෙන රක්කා තෙරි කමස් කොම්සරක ආලි අලවාල විජ් අංග ත වර බොඩ ශුක්‍රිය බෑර වඩන්නේ ශුක්‍රිය මේ හෆ්තාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ බුක් ලිස්ට් විස් මි හාසකොලනි ක්‍රියේටිව් ඉකොනොමියා ගොලේ ගොතන් හලුන් මෙන්ගේ තෙරේග මිකම ගොලේ ගොතන් ලියෆරි හාස පෙත්තක මි ෆාර්මි බලාලනි ක්‍රියේටිව් ඉකොනොමියා කි අලුන් මෙන් තෙරේග කොඩකොන් ආනමක වෙදන එන මිස් දවස් කොල වෙජ ක්‍රියේටිව් ඉකොනොමියක ವಾಹಕ දෙකේ වේත හාස්ක ਸਰකාරගේ ෆරාතුම් වර බොඩන් හිස්කම දෙව්වාගේ මිකමග මසකෙත කුරිය දාති වෙ මිහාර අලුන් මෙන් ඒ නම ෆරිතා එහෙන්කම මි මවලෝග ලේෆරි ෆෙත්තක අලුන් මෙන්න වර බේන තෙර ෆෙත්තක වවානේ උම්මීද කුර මි තීම් ෆෙවස් තිබෙ ෆ්ලොන් කිව්වා ආදි ව්‍යාපාරික ඉතර කුරිය දෙමට්ටක මේක හොරි මුහිම්ම බෑත බේන කරවන්නේ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಕಾನಮಿ ನುವತ ಫಣ್ಣುವರಿಕಮುಗ ಇಕ್ತಿಸಾದ ಬಿನಾಕೊರುಮ್ಗೆ ತಸವ್ವರು ಹಗೀಗತಕಂ ಹೆದುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಮಫ್ಹೂಮ್ಗೆ ಹಗೀಗೆಂ ಎಂಗುಮಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮೆ ಮಿ ಮಫ್ಹೂಮಾ ಬೆಹೆಗೊತುನ್ ಲಿಯಫಾವಾ ಫೊತ್ತೌಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಫಾಹಾಗ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ತಿಂಫೋತಕಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ದೆಹಾಸ್ ದೇವಣಹಾರು ಲಿವ್ವಾಫಾವಾ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಕಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಟಿ ತಹುಗ ಅಣುವತ ಸಿನಾಯಿ ಇಂಗಿಲಾಬಫ ಉಫೆದುನು ಶಹರು ತಹುಗ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಕುರಿಯರುಂ ಹೋದುಮ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಹೆನ್ ನುವತ ಫಣ್ಣುವರಿಂಗೆ ಗಿಂತಿಯ ನುವತ ಜಮಾತೆಂ ಉಫೆದಿಗೆಂದ ಗೊತಾ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮೌಲುಮಾತಕ ಹಿಮಣಾಫಾವಾ ಫೊತೆ ಮಿ ಗಿಂತಿಗ ಹಿಮಣೆ ಬಯಕಿ ಸೈನ್ಸ್ ವೆರಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರುಂ ಫಣ್ಣಾಣುಂ ಅದಿ ಡಿಸೈನರುಂ ಫದ ಫಂವರ ಫೆಂವರು ಹುರಿ ಹುನರುವೆರಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾಗೆ ದಿರಾಸಿಮಿ ಮಸೆಕ್ಕೆಂ ಅಮಾಜ್ ಕೊಫ್ಫಾವಣಿ ಮಿಫದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಹೆ ನುವತ ಜಮಾತೆಂ ಉಫೆದೆ ಶಹರೆ ನುವತ ರಶೆಕ್ ಕುರಿಯರಾದ ಗೊತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಿ ಕ್ಲಾಹುಗಾ ಹಿಮೆನೆ ಫಣ್ಣುವರಿಂ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಶೌಗುವೆರುವ ದಾಯರಾತಕ ಮ್ಯಾದಾಂತಂ ಎರಶೆಗ್ಗ ನುವತ ಎ ಗೌಮೆಗ್ಗ ತರಗ್ಗಿ ಕೊಂ ಆರಾಸ್ತು ಕುರೆ ನತೀಜಾಕಿ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಗೊತುಂ ಎರಶೆ ನುವತ ಎ ಗೌಮೆ ಕುರಿಯರಾದಿಯು John Hawkins dehas evvanaharu livwafawa the creative economy how people make money from ideas aki creative economy mi lafzu duniyaga maqbuluwe fiya jaham fashi sababu kamuga bunewle Hawkins vidaluwagatum fannuwerikamuge iktisadu ekulevigenwa tafatu dairatan hure ei istiharu kuruma marketing music ai film adi performing arts fashion adi software fada dairata ಮಿ ದಾಯರಾತವ್ಗೆ ಬಿಂಗಾಳಿಗೆಂದ ಗೊತ್ತಾ ಹೆದಿಫೋದೆ ಗಹೆಫದ ಮಿ ದಾಯರಾತಕ ಫೆಂದಿ ಹೇಹಾಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ನತೀಜಂ ಹೋಕಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳುವಾದಫಾವೆ ಹೋಕಿನ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗಣು ದಿರಾಸಿ ದಾಯರಾಯಕಿ ಇನ್ಸಾನಿ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಮ ಫಣ್ಣುವರಿಕಮ ಗುಳಿಫಾವ ಫಿಕುರಿ ಮುದಲ ತಫಾತು ಮೌನವಿ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತಕುಂ ಇಕೊನೊಮಿಕ್ ವೆಲ್ಯೂ ನುವತ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಅಗುಣೆರೆ ನೆರು ಮೀ ಏಕಾವಿಸ್ವಣ ಗರುಣುಗ ಅಣುಹಣು ಫಾಳು ಕಂಬೊಡು ಗೊತೆಗ್ಗ ಫೆಣ್ಣ ಮುಂದಾಕಮೆ Terry Flew dehas 11 වනහරු ලිව්වාෆාවා ද ක්‍රියේටිව් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කල්චර් ඇන්ඩ් පොලිසි මිෆතුගා ක්‍රියේටිව් ඉන්ඩස්ට්‍රී නුවතා ෆಣ್ಣුවරිකමුගේ සිනාඇත්තවුග වශයාගෙන්වා ඉල්මි දිරාසි බහුස්තකා ಈಜಾದಿ ಸಿಯಾಸತವಗೆ ಫುರಿಯಮ ಹುಲಾಸೆಂ ಉಷಳುವಾಫಾವೆ ಮಿಫತುಗಾ ಸಗಾಫಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ತವಗೆ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ನುವತ ಬಾರಾಯಿ ನುಫೂಜು ಹಿಂಗಾಣು ಹಿಂಗಾ ಗೊತ್ತಕ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲೇಬರ್ ನುವತ ಫಣ್ಣಿ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತೆರಿಕಂ ಅದಿ ಆ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತವಗೆ ಅಸರುತಕ ನತೀಜಾತ ತಹುಲಿಲ್ ಕೊಫ್ಫಾವೆ ಮಿಫತುಗಾ ದರವರುನ್ನ ಸಿಯಾಸತು ಕಂಡಾಳ ಫರಾತ್ತವಗೆ ಬೇಣುಮ ಮುಳಿ ದುನಿಯೆ ದುರುಮಿ ಅಳಾದೆ ನಜರಿಯಾತುತಕೆಂ ಹಿಮಣಾಫಾವೆ మీ ప్రోగ్రామ్ కి స్తిబెఫున మీ గినెస్తవన మాలూమాతకి వర ముహిము బేణంతరి మాలూమాతక వీకమ అలండు ఉమ్మీదు కూడా వ్యాపారి ఇతర ఫులా కురవ ఫాదార్ వ్యాపారికం ಹೆದ್ದಮಟ್ಟಕ మీ ಮಾಲೂಮಾತ ಬೇಣಂ ಕುರವಾಣಿ ಕಂ ವಿಸಣೊಂಡಿಯಾಗಿನ್ ಕುರ ಉರಿಯಾ ಬೆಫ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಕ ತಿಹೆದ ಕೊಲ್ಲೆ ವಕ್ತ ಕೊಟ್ಟಕ ವರ ಬೊಡೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ವರಂ ಅಮಾಂ ರಕ್ಕಾತಿರ್ ದೋಕದ ವಕಿಲಾನ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ